This tastes exactly like how Apo used to cook it. Yes, it brings back memories. Hello kada kayo amin, papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadag iti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadag iti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailinged itinagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilinged naklaangan itinagan a Sander. Taga La Unionak, ket baro akpailaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak idi agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, husto ko man day ta pa naging inom mo, Sander. Manon nga aldaw kasta ka, anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang ti amok apamuspusan. Tap na makalipat ak. Di mo kumamat papasan ti bagi, anak ko. Si kantumit laeng ti agbalin ang nakakaasi, no kastalat tandar aramidem. Unay mo't ngaminan ti kasto agasat ko. Lalabit asana da kayo kini Rowena ti para iti tunggal maysa. Isu nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya launay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Ited kumot amin kan ko na. Magatang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day a babae ah. Saan ang makontento ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklon ti kasto yung aramid na kanyak. Birukak ni Rowena. Kanday di lalaki. Tabalsak ida. Ay saan, anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at dayta apang panunutam? Hustong aminan dayta apa naging inom mo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae ngem iti dayjay Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho dyan anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggan na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubwat meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da. Ang kit din ti inaramid ni Rowena. Wen nga rod ah. Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta maumamang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na no kasjay ang mabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun ah. Amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaiday di ababae. No nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, adam nga rod pagsayaatan na, ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha?
Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na laang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno adi kan umininom iti arak, Sander. Angam di kan sametten mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kiniruwen. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan yung matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pan tayo ti tao api manawal. Panipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuhanan dito balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat ti aramida. Ang sayang matdag ijay anak ko. Kan may sa kwartang matlaang tinaigat-gatang kadag ijay. Uray pa'y nanang. Basta tong pala nyo latta ko man dagiting bagak. Sana bali. Masukatan tumot la dagita. Gumatang tayo iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat yung amin ng dagita. Iti kasta. Mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka diti madlaw mo ka ni Sandar. No kasta. Nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikidanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaykit din Kan kanayon ko makita na kaisam. Tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti iisiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena nga iso timang parparagsak iti anak talakay. Ay, dayta tijak masungbatan bakay. Ang nukastaman bilang ay nagsaya atin nga ay. Ang damagam tuman iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumutlaeng. Nubilang pudnuman ti atap ta. Nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Ay, sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga road, tapod nung adan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Dumanon ko na anak ko. O nanang, kaya't kung nga kalay sa ni Gina, isa dumanon tayo. Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid. Kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon tagkalay sa kayaw. Wen nga road, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laeng. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Wala nang. Taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mat anagam mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mat nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal.
Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay nanak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan matkat apasalip ti mga asawa. Am-amumpay kumaan na saya at day ti babae. Amamo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanon takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ka din ni Gina? Nay, ay saan matanak ka? Apay, awan ka di iti sila Jo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balay sakbay arimuarak. Awan na talaga. Ay kat napanan ng arutan ngay. Alangan mo't arimorlatan na saan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Apay kasta ti lang ang anak ka. Kasano kat? Katanya, anak ka. Awan mo tanti traveling bag nga yan dagiti kawas na. Ken awan pa yung tisling bag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya? Agraman ti suot ko idi rabi asingsing. Ken tay nginginaan arilok. Awanon. Anya? Ay, unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday, makikalaysa. Gayam, takawad na ti anak ta. Tiyawanan ba'y na babae? Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Naska na matiliw da Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Una mo lang arudan ti gasat ti anak taaya. Naglakan to man nagtaltal ka dagiti babae. Ay, Gaputan na pintas, sigay. Ha, apa? jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanen. Ay, kat isumot ati makuna a weakness na bakit? Ha, kita ti anak mo. Adaman ni dyan nga inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramiden na. Bayan tapay laeng lakay. Sigurado ang nasakit tinakam na. Iso akas tamanan ti na. Wala. Barang may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina keng kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi Hindi nagawid adayin sang po na babae. Ita sa bali man na babae. Ay sus Mariusep. Saan na may parbeng ter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagbakaan lakay. Ngam awan san at talaga tidenggan na. Ay, di ka maumuma mang bagbaga Bayan tapay laeng lakay. Patsik ang makaamiris tumat laeng ti anak ta. Makaamiris taw, inton naladawan ti amain. Anya ti kayat mo asawan milyaw. Anya nga ti amom, no makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ay sus iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Kan may isa, amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Inton kwan, da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin taw, hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sander.
nagkasangbyag ko tintad no akalakamak. Ta gusto ba yan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi. Anya tayo siya. Kasla dagsang sangit dito sa ano na nga tayo. Ano parpar mataklay. Ituloy ko kininti magnuta makaawid ako. Insukat nakti sa bali. Nagturong ka akin kumpari. Talaga nga dagsang sangit Kasla umasasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shed iti kasto nga oras, Siya na tinagan ko, Uncle. Imba dito tinangampun kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, agdan anak da. Ang mga no kaya't nagngampunan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Ang sing-sing puta. Promise, basta lakit yata pag naida. Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsing-sing puta. Promise, ado dagiti amo katrabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! Da kayo muna na. Ang payakasta tila ngayon. Kas kailan makaung ungit. Ay, naanak ko, agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawit kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga agawid di rabi nakitak ni Shania ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasi nga ampunag kanon. Taimbati kanon tinangampun kan kuana. Isungin nyawit kon. Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yo. Ala, sumura ka kunin ti trabaho. Da kayo pala ti makaamo kani Shania. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pala dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko, tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko, agan-anad ka. Sa paam ti agawid inton malam, tagigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Uno umuna kay tulatan amang rabi Amangan numaladaw ak nga agawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shania Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadagiti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadagiti dadakkel a jacket, ken pantalong. Ay, man-mano ti ubing akas ken kwa na bakit. Kaduan nga ubing itang, kaday talag sil-silpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunin ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shania kadagiti ubing ita. Ay, huwag gayam. Kanya nga ti plano ni Sander ken ni Shania. Apay talaga nga ampunin na. Kastamot ti kuna na lakay. Pagadalan nanto kano inton umay apa nagsisirek. Kaya nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no agnagan dito'y balay. Nagagatmait. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no dantoki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak kat saan ang mapasamak day talakay. Ngamen, sigun kadagiti istorya ni Shania. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimot kano ti pampamay andakan kwa na.
Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Dayta tijak amula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Addan tumatan kini siya naya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sa di na tayan ko. Ang damot ulas ko. Adag di tayo waiting shed. Kit. Ni siya na yati nakaturog iti abay ko. Nalaos ti Bartek ko. Imbag lakit din. Takinabalak pa iti di manon diti waiting shed. Siya Naya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartak, Uncle? Ako, apay nga da ka dito eh. Imay ni Lolo Kanor itay ijay balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Bartak. Saan ka mat amabagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Didak kayat apalubusan da Lolo kan Lola. Ngam impilit ko timay dito eh. Di ka mat kayat apanawan. Iso binantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Sanaya. Saan ka na Bartak, Uncle? Uwan. Sanan. Nala, agawid tangarudan ay ijay balay. Ijay tanya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Siya Naya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya? Nakaring ka pa eh? Siya Naya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni siya Naya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos ditoy! Aywan, mabitla ang anak ko. Mga lakla ang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Idi na barbartag ka, Sandar. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka mat asigod akasta Panagkunak kat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolam. Kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalinto a nakakaasi. No kastalatan ti aramitam anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubing ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday tiyay nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kankwana. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid anakin ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ikan iti ulas mo no kasyaan na barbartag ka. Itimplaan na ka iti kape, pakanin na ka, kaidaan na ka pa, nga uray na sangsanger ka. Panagkunak at imbilang na kan kasamana. Iso nga ibilang mo kumangarudan kas anak mo ni Shanaya. Nanang. Ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shanaya. Katap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa managlabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kastamat tin iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nangruna kat agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kankwana. Ay na, maragsakan ang makangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo.
Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Wala. Okay lang kanyak. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nangagbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasjing agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na siya naya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Wan. Saanan? Ikarik dahi anak ko. Sa anak ton nga agbarbartek. Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong ta iti pag-eskwelam. Agpaiso, Daddy? Wen, punakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, ngagbalinak to anatulnog kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing panak, agadalak analaing, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaang ti Dadik. Ket numan bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilya, agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti pudermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan nabirukan mi. Nagpa-advise kami iti maysa nga abogado ket inpagnak dagiti kasapulan a papeles para iti pannaka-i-transfer ti apelyedo ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpudno nga anak ko. Maragsakanak, ngamin iti likudan dagiti naglabasak, adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Ti amok idi ket awanen torong ti biag ko, ngem nagbiddutak, gapo ta ididimteng ni Shanaya, nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Ket ita, madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Ket iti mabiit agdibon daytoy. Kayat ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibuna. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Hey everyone, this episode is one of those stories that starts messy, like really messy, but ends with a kind of healing that feels earned. Not perfect, not clean, but earned. And what hit me most is that the main romance isn't the point here. The point is transformation, how a person who was drowning in alcohol, anger, and resentment can still become the kind of adult a child feels safe calling dad. 1. The opening is uncomfortable for a reason. Right away, the episode doesn't try to make Sander look good. It puts him in front of his mother's disappointment, and you can hear that this isn't a one-time lecture. This is a mother who has been watching the same cycle repeat. The drinking isn't treated like party life. It's treated like a coping tool that turned into a trap. And that's important because a lot of stories romanticize a bad boy phase. This one doesn't. It frames it as what it really is, self-destruction that spills onto everyone around you. Also, small detail but powerful, Sander's mother isn't only angry, she's also scared. When parents argue like that, it's not just about rules. It's about fear of what their child is becoming and fear of what might happen next if nothing changes. 2. The chapter feels like unresolved pain plus pride.
Now, the relationship conflict with is clearly a major emotional wound for Sander. The language in the letter makes it feel like there was betrayal, humiliation, and a lot of blaming on both sides, plus elders stepping in, scolding Sander for letting jealousy and alcohol decide his choices. Here's my reaction. Even if you've been hurt, that pain becomes dangerous when it turns into a lifestyle. Because once someone starts saying, "I drink because of what she did," they're basically handing their future to the past. And the worst part? The person who hurt you can move on, but you stay stuck paying the price. This episode shows that kind of pride pain perfectly. The pain that isn't just sadness, it's ego injury, and ego injury is one of the strongest fuels for addiction. 3. The real plot twist is that the turning point isn't romance, it's fatherhood. Then the story shifts, and this is where it gets powerful. Sander meets, and the child enters the narrative, not as a side character, but as the emotional center of the redemption. When starts calling him daddy, and you hear her gratitude, it changes the entire meaning of the episode. Because suddenly this isn't a man trying to prove something to an ex. This is a man learning how to be safe for someone innocent. And that's a different kind of maturity. What I love is that the story doesn't say Sander magically became good overnight. It shows him doing the most unglamorous proof of change. Showing up daily, working, doing chores, supporting schooling, making promises and actually keeping them. Redemption always looks boring from the outside. It's routine, it's consistency, it's discipline. That's why it's hard and why it's real. 4. Daddy isn't a title you demand, it's a role you earn. There's a moment where thanks him and promises to study hard, and you can feel how deeply that hits Sander. Because for people who messed up their life earlier, being needed in a clean, innocent way can be the strongest motivation to change. It's not the same as being admired. It's not ego love. It's responsibility love. And in my opinion, that's the healthiest kind of love for someone recovering from destructive habits, because it forces you to build structure instead of chasing attention. 5. The legal surname transfer is the most meaningful commitment scene. A lot of dramas would make the climax a wedding or a dramatic confrontation. This episode does something more grounded. It highlights legal steps, lawyer advice, paperwork, and the process of transferring surname. That is commitment. Because it's easy to say, "I'm like a father to you." It's much harder to say, "I'm going to carry your future legally and publicly." When a man chooses to be a father not just emotionally but formally, he's also choosing accountability. That means your name is on it. Your responsibilities are clear. Your presence is no longer optional. And I respect that the story frames this as one of the greatest blessings of Sander's life. 6. The elders' role, harsh but protective. The elders in this episode are blunt. Sometimes they sound harsh, but I actually think they represent something realistic. In many families, elders don't do soft therapy language. They do wake-up calls. They shame the behavior, yes, but they're also trying to protect the household and the child from instability. And the episode seems to show that Sander only truly turns when he stops arguing with the elders and starts proving himself through actions. 7. The hidden lesson. Children can restart an adult's life, but adults must not burden children with guilt. Here's a lesson I want to be careful with. Yes becomes a reason Sander changes.
But the responsibility to change is still Sanders. A child can be inspiration, but a child should never become the emotional therapist that fixes an adult. This episode stays fairly safe there. It emphasizes Sanders' choices, work, discipline, paperwork, responsibility, not saving him through emotional labor. That's important because the healthiest version of this story is Sander becomes better so can have peace, not so has to carry his healing. 8. My honest reaction. This is a story about chosen family. What stayed with me after listening is that the episode reframes family. Family is not only who gave birth to you. Family is also who shows up, who protects you, who provides stability, who keeps promises. Sanders' life was chaotic when he lived by resentment and alcohol. It became meaningful when he lived by responsibility and love that protects. That's why the ending feels hopeful even after so much mess. 9. Practical takeaway for viewers. If someone watching this relates to Sander, struggling with drinking, stuck in bitterness, blaming the past, this episode's takeaway is simple. Stop making pain your identity. Don't hand your future to your worst chapter. Find structure, work routine, accountability, healthy people around you. If you've harmed people before, don't try to talk your way back into respect, work your way back. And if someone relates to having a father figure who isn't biological, this episode also gives a quiet hope. A child can still grow up safe and loved, even if their family story started complicated. Closing question. So I'll end with this question. Do you believe the strongest kind of love is the love that feels exciting? Or the love that becomes steady, the love that builds a home where a child can finally breathe? Because this episode argues hard for one answer. Steady love is the love that changes lives. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket nagapu ni pagayam tayo a Shirley, Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem payman tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay gapu taadda kayo amang mangtedliwliwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin inana. Shirley kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet gapu ta kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Padas, ajak tupulos malipatan, gapu taaging ga ita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ni, asino nga'y tagwalwalis ijerwan? Kat no nalpasak matan ang nagwalis itay. Ninanang mat. Kat no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang aping nga taawalwalisan naman ang. Ay, apaya, pati panagwalis dito'y arubayan, kasadot yaw nga ramidan, masapul adugdug yan ti trabaho yaw, sayang ti panog, di yung matamo at harimaanan ti agwalis. Ay na. Ay, kimaro manin ti ugali ti katugangak. Sumana umanin bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manin ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan ayat ti daydayo mo dumam ti tasi kamiling. Bigbigat. May taman lang iwat mo ti magmagdag. Ay na, dagiti agwalwalis dita
Di dapat nga rod walisan amin. Kundi walis-walis da. Ngam di dapat palpasan ti trabaho da. Umunagak man laangan iti silad mi. Baybay ak idan nga agsarita kin ni tatang iderwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Ado pa'y day awan mo dito yan. Amangan no aday Jerez. Kita agman. Awan mo dito Ayan na nga Naugasan mat gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Ano ti birbiro ka, manakaw. Ay, kwa tatang. Jay man inlutok adinengdeng. Mabisinak ngamin. Mga anak ko ma. Ti amok at adupay day jay ngam awan mat gaya man. Ayawan, ano pa'y mga agpaisulay, jay? Iso gamin tinagsida ak itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y arimwarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Anyaya ti berbero kanyaw. Tay din ang dengain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Adu pa'y muday jay, tay so pa'y tinagsida ak iti nang ilabanak. Dayawanan na. Impakan ko ni ti asaw. Anya? Ay, Ni, apay ngay nanang. Kat no kaluto day jay. Kan mabalin pa'y mat asidaan day jay. Taapay ngayon kaimpakan ni ti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Nagapgad asasaw miling. Nusto mo titimpla na. Laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kon iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati ilutom asidam. Sika, Shirley. Itlaw ko nam. Kano nagadumet a karni di taref. Saan lang may sa ti aldaw, siya Si daan tayon to, dagita karne, kadagiti sumarsaro nung aldaw. Na. Nawatam, Lakay. Apay bakit? Awan ka di pa'y umdas ng ornong mo? Para itiyan niya. Among matan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayati inaramid na kan ka. Awan matkat di. Ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandan ni ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apama na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, ang no ita, anusan ta pa ilati makipagnaid ka dananang. Kurang pa'y nga minturnong ko. Saan pa'y ang makaanay ang makapatakdar ta iti balay? Isungagan anos ka pa'y lahing, Ay, mayatabiag! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anya manan day, chay. Indak man kita Anya man nga tanay ti pagal-alburuto ni nanang. Nanay! Apay ngay asikatag lablabadan far. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rombang aglabasan kat asika. Ada iti silid mi nanang, agin ina na. Again, na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad aramid na. Nanang met. Apay, di yung makita naglinis, nagluto, naginaw. Kano trabaho na mo't amin na natrabaho dito balay. Ay katrumbang lang Awan nga rod trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Ang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan una di asawak. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabos sa panagbanog. Di ka nasaya ta ma-exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga ganak? Saan aday tagol oldag ti kukun na? Anya? Kahit pudno sana ya. Pagsayatan namot lang ti panagtrabaho na iti unag ti balay tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na. Di oray pumanawan dito'y balay. Apay akasta tilangam lakay. Apay kunak. Adda ka di parikot. Awan, met.
Ngam agawid ka nun ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Kat dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mo't ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni bakat na manipod Taiwan. Kat dito'y ka nung agdiretsyo. Agawid damot tan dito'y kat dito'y hindi pagnaadanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat dayto eh. Dahit ang arod kat. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun ngay nga agnad dito'y balay no bilang laang. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Tay bagak ti maipapan iti dayta. Imbag pa ni Hilda nga asawa ni Albert, tay ikanak iti kwarta. Jay asawa ni Denver ngay, oh, pulos! Oray 5 adulaing, awan pa inyawat na kanyak, ay, surun kaun. Kung na matanag ka, pwede ang brod ni Hilda. No saan ngay? Amangan no di pulos mang tad di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kun kontrad si Katsanaw, matibag kanay. Kasi kapay ka daganas Oo na yan, minana. Nagalas ti ugali mababagatanay. Adayumot anasingsingpot ni Hilda, ngumday di at Sharlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald, kunamat lang Santa, ha? Santa Santita, wow! Saan nga tagkagaray? Gabi ti gayam unag na, palalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw, ha? Sampay ka. Unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at naaya ti basol ko kankwana. Tumok nun samit sa dilangit tigura na kanya. Bakit? Di mo latay kaskaso ni Nanang, ah? Hala, sumbakakid din iti silid ta. Siya akong ti makisarita ka ni Nanang. Denver, Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayaw! Tapno iwasan yaw, dagiti matarabaho dito'y balay! Talaga kit di asadot kayo, na ikamkamang, awan pa'y sir-serbay amanugang! Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsong-batan, ngam sa ukay lata asaw. Makapahay blood mo't ti kastangar aramidan nyo, Nanang. Kahit tanya kumaita, siyak ti apam, apaan nak ngaydam, gapulang ita asawam, ay di nakman sungba-sungbatan nakasta si Kadenbar! Kasanumot ngamin, aglablabos kayo, Nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsing tupay kada kayo. Ngim kastakit din ti trato yo kun kuana. Nasingpag! Singpag kita ba isaw? Wano saan? Agin si singpag. Agin wawalays. Ngamjay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, Nanang. Pangasiyo ko mamit. Embag pa di asawa ni Manong mo an Albert. Dakkel ti pakairadutan kun kuana. Ta asawam ngay, pulos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Pweh! naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagiti linaba. Mapan ko akasan yan. Itikas na makupin kon. Anya ngay day. Ay sus, unay matlangatan ni Nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nga nagpuurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kayat na. Andres! Nanang. Anyang Andres ti sasaw nyo mat? Pudno mo, sana yan. Manipod ita.
Andresen ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kay mo tananang. Amuyo mo't akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko namkit dahi talaga sadok ti asawam. Pangasyo, diyo kumamat ikasta-kasta ti asawak. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanyak. Na, tanasur-surom pa yan ti sumungbat-sungbat kanyak den par. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti husto. Agsubsobra kay ngaminan nanang. Limasin kam lang aro dun iti pagyanan. Ngem sumurot-surot kay latamet nga umay mang pagpabain iti asawak. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amuyon ti ugalik no siyak ti makaunget. Isa pa nga siyo nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawak. Bagbagam tuman di anak mo siya no? Sino nga anak kaw? Na, kat ni Denver ah. Taapay ni Dimbar. Nagturod matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Dinak matan res-respetuan ngay nana. Taapay nga may. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Amamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mo't asumong batday jay? No amuna abasol na. Ang no amuna si katika malay ay kasumong bat ah. Kila pa nagpampanunot na ita siya no? Na. Oray asino ti pagdamdamagam. Saan arumbang nga inkasung-basung-batan dagi tinaganak mo? Si katikilaw ti panagpampanunot na. Kanayon apagpupudutam jay tao nga awan mo't madingar aramidan na ka. Makitam! Pati si kakot isakit mo na dya, Sherlay. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya no? May sakabay. Ah. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit ka na tao. Siyak ti asawam, siyak ti na dagiti talong anak ka. Eso asyak nga raw ti sakit mo, nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko, uray apagbiit laang. Ha? Imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nudyak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, naku na mo, abirat. Kinapudno na kasla kayat kumatan asong batan. Iso na la ang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay aya, anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nang ngagko asao sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y Itay agsapa, nasapa ak ang nagriing. Nagluto ak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agriing ni Nanang, ay nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamidan na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimmasin kamin. Kat sumurot lat pa dito nga umay agsa-usao. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kaslay gaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno day ta abirat. Nadlaw kumat day ta. Ngamjak latan ng tagtagari. Mariknak mga ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay bagat ti asawak. Saan nga agtagtagari iso amasurunak. Itay ka pa awalis-awalis dita. Di ka malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwan na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Na. Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. Nagkuna, alinisam ti arubayan ti sa balay. Ay, antal na ka man si Kasyanaw. Na. Eng kakit mangala iti posporo, tapuoram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay, sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. Na, may sakabay.
Talaga nga awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua a manugang ta. Day talaga agtog-tugaw ti kukuanyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sagaw. Ay, nagpatinggan san at talaga ti anos ko, abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abiran. Agasam met tamang mangan kami itay. Ngam, igid-giddan kit din ni nanang ti agwalwalis di kusina. Kit-kitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ube nga adamatin nagngay na po'y manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din. Diyak kano ammo a disiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag ngayon na po'y asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay, abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit a makita na, nagadun asa una, nagadun a pasagid na. Ay, imbag man tanaan anusam ti kasjay nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamat nga rod nila kay ko. Ken maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamauma akmat no kwa. Ngamjaklat na nagtagtagari. Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangam. Ay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Ijibalay. No di na kayat, uray isun tagbati ditoy. Pasensya langan ngam nasaysayatan a pumanaw kami ngam ti masungbatak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adinak kayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo a balayda. Ado dagiti agkakasakit asao, ken pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamat ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangegak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat ken responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawon ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Ada paborito na nga apo ken manugang. Isu nga no kasjay nga adda okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Diyak amo no anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak. Amok asa anak mat a perpekto nga inakan asawa ngam aramidak mati amin akabaalak para iti pamilyak. Jaklatan agtagtagari iti kasta saanen amanayunan pa iti gura na kanyak. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Shirley. Hey everyone, this episode is one of those stories that looks simple on the surface, but it's actually one of the most realistic kinds of family drama, favoritism. Specifically, the kind that happens in front of everyone, gets treated like normal, and slowly poisons the entire household. Because let's be honest, Adana isn't just a title, it's a warning. It's the kind of situation where a family doesn't even realize they're being cruel because they've normalized it. They think they're just praising someone, they think it's harmless, they think the other person should not be sensitive. But what they're really doing is turning a home into a stage where one person is constantly celebrated and another person is constantly measured, compared, and quietly shamed. One, favoritism is emotional violence with a polite face. The most painful part about favoritism is that it often doesn't look mean in the beginning. It looks like compliments. Bait. Galing. Nah. And people laugh, people nod, people agree. But if you're the person on the other side of that comparison, you can feel the message underneath. You will never be enough here. It's not always said directly, but your nervous system hears it every time.
And that's why favoritism hurts in a way that's hard to explain, because when you react, people accuse you of being jealous, dramatic, or disrespectful. So you end up trapped. You're either silent and swallowed, or you speak and get labeled as the problem. 2. The favorite becomes a symbol, not a person. One thing I want to point out, in stories like this, the favorite isn't always the true villain. Sometimes they don't even ask to be favored. Sometimes they're just there, doing their life, being polite. The real villain is the family system that keeps using that person as a measuring stick. Because at some point, the favorite stops being a human being and becomes a symbol. Symbol of ideal spouse. Symbol of good provider. Symbol of successful family. Symbol of the one we chose. And when someone becomes a symbol like that, it creates toxic pressure for everyone. The favorite gets forced into a perfect image. The other gets forced into humiliation. The spouse in the middle gets forced into emotional cowardice if they don't stand up. 3. The spouse's role is the real heartbreak. For me, the most emotional part of this kind of episode is always the spouse. Because the spouse is the bridge, and if the bridge refuses to hold weight, the relationship falls. If you marry someone, you're not only choosing romance, you're choosing loyalty. You're choosing, this is my family now. So when the in-laws disrespect your partner, especially publicly, your reaction matters more than any speech about love. And the thing that destroys marriages is not always the in-laws themselves. It's when the spouse says, just ignore it. Wag kana. Be patient. Because what that really means is, I want peace with my parents more than I want you to feel protected. And that hurts more than the mother-in-law's words, because the mother-in-law's words are external, but the spouse's silence feels like betrayal inside the home. 4. It's just words is a lie. There's always someone in the family who says, words. No, words shape identity. If you hear for months or years that you're the lesser one, it starts affecting how you show up to family events, how you speak, how safe you feel, how confident you are as a spouse, how you trust your partner. And then people wonder why you're quiet, why you're distant, why you don't want to visit anymore. Because you don't want to walk into a room where your dignity is treated like entertainment. 5. The hidden damage. Children absorb everything. If this story includes kids in the household, and many do, the damage becomes generational. Kids don't need to understand adult language. They understand the emotional climate. They see who gets praised. They see who gets mocked. They see who gets defended. They see who gets ignored. And they learned. Love is conditional. Respect is political. Family is a competition. That's how favoritism creates future adults with either resentment or insecurity. 6. The gathering scenes are where toxicity becomes public. Family gatherings in these stories are never just gatherings. They're a courtroom. The favorite arrives and everything is warm. The other arrives and everything becomes judgment. It can be subtle. Not offering the same seat. Not serving the same food first. Laughing a little harder at the favorite's jokes. Cutting off the other person's opinion. Comparing gifts, money, effort. And the thing is, outsiders might not notice, but the person living it notices every single time because it's a pattern. 7. The breaking point is usually small, but it's the last straw. What triggers the final breakdown is often something tiny. A comment about money. A joke about real. A comparison about cooking or caring.
Oh, why can't you be like them? And then the narrator finally snaps, not because of that one moment, but because of the entire history behind it. People who don't understand this always say, OA. But it's not OA, it's accumulated humiliation. My honest take, favoritism is a choice and it's fixable if people have humility. The truth is, families can change this dynamic, but it requires humility, especially from elders. It requires someone to say, wait, we're hurting someone. And that's hard because elders often believe they are always right. They don't want to be corrected. They don't want to admit they created pain. But if they truly want unity, they must stop treating one like a trophy and another like a burden. 9. The correct solution isn't fight the favorite, it's set boundaries. If I were giving advice inside this reaction, it would be simple. Don't attack the favorite, that's the wrong target. Instead, set boundaries with the people doing the comparisons. Demand respect in the home. Decide what behavior is non-negotiable. Limit exposure if the disrespect continues. Because you cannot heal in an environment that keeps wounding you. 10. If you're the spouse listening, your job is protection, not neutrality. To anyone watching this episode who is the spouse in the middle, listen carefully. Neutrality is not love. If you refuse to defend your partner, you are participating in the harm. Your partner doesn't need you to fight your parents aggressively, but they need you to make it clear. Do not disrespect my spouse in my presence. That one line can change everything. And if your parents refuse, then you choose your home. You end the visit. You leave early. You stop attending until behavior changes. That is what marriage protection looks like. Closing thought. This episode left me with one core truth. A favorite in the family sounds harmless until you realize what it costs everyone else. Because favoritism doesn't just create a favorite. It creates resentment, distance, and broken bonds. So I'll end with a question for you. If you were the spouse, would you keep keeping the peace? Or would you finally choose your partner's dignity, even if it creates conflict? Because peace built on someone else's humiliation isn't peace. It's just silence with a smile. 100% dung file, paste text, file, summary plus reaction Kai.